Domi, mabali namin. Pimanawan ni Rosa. Dagasin na kano ni Nanang, tadaawag ni Alma para bantay dyan No Tears Funeral Homes. Apa gusto? Makasuratak sa anak mo't ama pa ninyo barangay hall ita. Inawagak ita ni Kagawad Bursyo. At mapan kanumot ag duty. Isungawan pa rin ko. Kuray sa anak mapan. Malaksid na daawag ni tatang ang mapanag ijay. May, nadaawag ko. Sino ka pati mauawag? Kunakon kay ni tatang. Hello, tatang. Hello, Domeng. Umay ka man lang diti barangay hall, nuwawan aramidem ta ako dungak. Kasta ka day? Awan mo ni Kagawad Bursyo ng aking duty ita. Kuna na itay ngag-duty, isong agsuratak kun kunak. Awan mo't gaya. Awan nga raw. Sa agudong kanumot ni sekretarya, akadwanan ni tresorera. Tay pagnadan tay honorarium tayo. Sige tatang. Agrubatang harbiid. Sige man ba raw, ianus mo. Yes, kingamin na gito yata tao. Awan lat pa nagbalbaliw na mo. Amuda nga min, adin sa manan matuloy ti barangay kan iska eleksyon sita 2023. Iso apas ta. Bayam lang tayo da. Agbabawid ang tunggam na ladawon ti amin. Sige, kasta nga rodain. Bye. Bye, tatang. Ayan niya. Sana ka mapanay di barangay hall kun kunak. Anya nga ita. Kapilitan na mapanak. Kung na maparikot mo, kakasak ka. Ay, tayman ka anak ka ni Dalmasyaw. Ay, saan aya a pastor ka numutang? Anya a pastor? Agin pa pastor at adar arman na. Aya, sino ter armanda? Kay anak ni Maso nga nagtrabaho ijay bagyaw. Kasta aya. Simang putan, tawan agaywan ken nanang na. Tamakumikumot ni Masong iti bangkag na. Anya nga rod nga iti parikot mo iti ka anak ham. Gapot kinabartik na Kung nada a pastor ka numutang saan aya? Agin pa pastor nga raw. Tabarang maaram na kano ni Solidad. Ang asino ngay ti babae nga agtatakon iti asawa abartag. Aya. Nukat nakaramanen iti arak. Dinan amo ti mamingga. Aginggat dinan amo ti lubong na. Ket yilad na latan nga uray sa dino ditat. Nga ultimo kanal ditat. Ay, apo unay moten ti kasta. Ket kay tubado na a short baraw. Wino polo apo raw. Agbalinaw na kakay. Dal pasti pulay ako nada. Adumaten apang magbagakkan ko ana. Ngamuan awan. Ngamuan mat nga impaawang. Pastor Dalmasyo, dumagas kay pa ya. Madamamalantay tagay kumpare. Awan Katada special pulutan may, Pastor Dalmasyo. Iso aya. Ay, nay, tumagay kay pa Kanramanam ti pulutan may. Ilawan nga uriles ko naman. Apaw, nagimasin, Pastor. Sayang Adda pa panak. Kun, di unay ti agtagay pare. Taanyaman analabas ket dakes. Ay, pare Pastor Dalmasyo. Wan makiti Pilibakin ka, Pastor.
Bagay launay tinagan mo a pastor tawan lakit mang bagbaga ka wenno mga kasaba ka. Husto ti ibagbagak pare kulas. Kas mabasa iti Proverbio, Kapitulo 20, versikulo 1. Awan na saya at nga ipaay ti arak. Irubo na kalaeng nang runa no malabsam. Wen, pastor. Saan ka ngagdanag? Saan mo't nalabas? Akit, panamot itay ano nalabas kat dakas. Iso raman-raman laeng. Sa bagay matkit di Tagay man kit di. Raman-ramat laeng na. Tuy pulutan may, pastor. Teta. Alaman laengan. Kasta. Tetoy, pastor. Tagay mo. Agyamanak pare kulas. Nalamuyot alumasat iti karubukob Akin ko pasarunom iti pulutan, pare pastor. Uwan man. Ako, maminsan pa pare pastor. Tagay. Teta. Sige pare, agyamanak. Nay, si kamot gaya man pastor kaanakan. Apa yan? Antisak ka. Sumrag ka man pa'y. Kababa initi makakita kang kaitilangam. Apay, anya ayatilangak. Dayta. Agsalapiden ti sakam. Saan mo't anti? Anya po aya. Anyan ti kaanakak. Anya lakit din daytoy a tao. Anya ngay tinapasamak dita barong Tagalog mau. Anti, Ay, naimbag ta iti supat nagtumbaan na. Ay, susapo. Naturo ka na dakos. Sus, apaw. Anya nga iti itsura ni Apo Pastor. Ay, Pastor Dalmasio. Anyan alangang. Pitak-pitak ti barong na. Ay, hindi nga tati nagluglug na kan na to'y kaanak akon. Saan ko ang maawatan da ito'y akaanak? No pastor at talaga, no aniya. Nagapun sa man nandito'y daytay piki a pastor nga agar-aram kan kasi ka solidad. Ay, tatang. Ay, baga kung tipudno kan ka Saan ko magustuhan na jay asinsinan a pastor? Ay, uray man katawan manugang kuno kaskin ko na mutlaag. Apay, ti kunayo, kayat kumaat. Ay, siguradong lang. Ay, naimbag ko manupod-pod no a pastor. Piki mat nga rod. Unay kayo matuntatang. Ada ka di mat piki a pastor itan? Ada nga rod. Apay, ada ayamot kas de a pastor. Ano nakainuman kat aglug naklatauray kanalain. Nalabas mat daytan Anya nalabas. Katnay, nalabsak iti na minsan. Awan matikas ta Apay no ang aglug naklatan? Ni Dalmasyo nga raod. Amom kaday. Nalabsak iti na minsan. Akatintin nagay dakulas. Kas kadatasyo iti istor ni Antina asakka. Isu aya? Wen, damag ko pa'y ano nalabsan na dagiti agtutong
itugaw na matan. Ay, saan adakas? No lakit di bayat ti isasango na kaskasaban na mat ida? Pat chumay. Style na laing mata. Tatang, Ulitay. No na jay mutlang nga piki a pastor Dalmasyo ti pakiasawaam. Ay saan laing ay? Nasaysaya at pangagbakbakit kan di taunag ti pandiling mau. Solidad. Sa gino manan ti papanam si kaapo Pastor Dalmasyaw. Ti talaang met, ante. Mapan ko manan isaknap ti sasao ti Diyos. Di ka man kaanakan. Awan tumot laang no nga aramidam. Anya nga awan nga ibagbagayo, ante. Kundi igam ka iti Biblia. Kundi barong ka. Ngam no makasalaw ka iti agiinom. Itugaw mo matlaang. Nayon day ta ti panakikadwa, ante. Tabayat ti panagsasangumi. Ibingbinglay ko met dagiti sasao ti Diyos. Anya? Wen, ante. Di kagat mabain Kas kumaitila nga miti na minsan. Kundi barong ka. Ngam abak mo pa'y tinaglog na kanuang. Naigalisak nga rod ijay payas. Wen nalaus ti bartek mo. Saan met, ante? Di mula mo kaanakan. Ado ti mangliblibe wenno mangkat katawa iti liklikudam iti kastang aramidam. Nang runa ni Masong nga ama ni Solidad nga arugam. Bayam ida. Kunada nga rod. Nagasat dagiti makatkatawaan gapo kanyak. Gapo iti panang kasaba iti sasao. Sikunam, adda mamati iti barta kakasken ka. Saan da nga ula, wakasken ka, Dalmasyaw. Ay, kwa, ante. Kasano kuma, akayat da ka madugangan ni Masong no kasta kamat. Uray gwapom amin akinagwapo. Kaya't nakangatamat ni Solidad. Ante. Uray siyak siguro. Jaklakit di kayat ti agmanugang iti kasla aglubnak anwang numabartag. Nambarakaw. Ladingi ka numasaok na ito. Kakasakkaan niya. Ibagbagak lang ti pudno. Masaw. Uray gwapo namin na gwapo ni Dalmasyo akan-akan niyaw. Saan ko apagtatakkunan na manugangay? Aniya. Ay, malaksad nga agin pastor. Subrak ti kinabartak na. Ay, anya nga rin kasta masaw nga din ka. Kakaasin tulang ti anak ko, ani Solidad, no day Dalmasyo ti makaasawa kinkwana. Nga mong kasanaw, no isumot ti kagasat di anak mau masaw. Ay, saan to ang mapasamak na ito? Kakasaka ha? Lapdak ida. Sabagay Tay kunada nga ron mat. Uray ka no ilakasam, no isot agragaut, awan maaramidam. Isikan, Pastor Dalmasyo, itinag mo tapagtungitak. Magbayag ka. Itinag mo na. Nagmoon. Nagmoon, Pastor. Nakabak ako na. Sige man lang. Ato yan. Yes! Kunakon ka. Tugas man. Thank you, Pastor Dalmasyo. Love you. Sos. Una idaitan. Ang napay I love you na. Awan agtultulag kayon samat. Adwa. Mutasan. Swertek na ron. Si Kamot. Poston ka kadwa. Ngamin, saan anasayat da ito yasugal? Naa. Ngamin kat. Anya takitin, Pastor. Ano pa yan naaba ka? Isumot ti panagatras mo. Amoy mo't ama di iti agsugal kakabsat. Kung nagman nagbasbasa ka
iti Biblia, Pastor. Hindi pailaan, agsusugalan na kiti tao. Inla ko ng tupay ni Kristo, ta inasugal ni Judas. Oh. Una ang Sige kitin. Suksukan man ang tabaha. Ituloy tayo ang tektutong 8. Agswerte akmanan kay. Oh, apay nga da ka man ng dalmasyo. Agungat tumanan ni tatang ko numasangpatan na ka. awan maaramidak solidad. Uray kamatanak iti badang, sa anak amabuteng. Tatoy na pudnong ayat ko kinkati kalasag ko. Anyan? Iso nga aklunum ko man ti idatdaton ko anadarisay nga ayat. Kasanon ni tatang? Ay, kayat ko asawan. Saan akayat ni tatang asikat makaasawa kanyak? Saan mo't nga iso ti asawa ka wenno ka din? Si kamat. Alan, nanon na ko. Wan, sige. Aklunan kan dalmasyo, tay ayatan kamat. Ngam ni tatang ko ti parikot. Saan aparikot ni Tata Masaw? Ay, isardeng mo nga minan ti agbartag kan agsugal. Sa anak mo't abartag? Gaputa sa anak anarwam nga aginom, nalakaak amabartag. Gaputay ayatan ka. Talikudakon dagita. Agyaman aknukas na. Ngamin, mariknak mo't nga ay ayatan ka. Agyamanak solidad, pinaragsak na klaunay. I love you so much. Promise mo isardeng mo dagiti saan akayat ni tatangar aramidam. Wen, promise. Cross my heart. Sige, mamati akken ka. Agyamanak, ket mabalin ka di solidad. Day? Kisman oray itipingpinglaan. Anya? Kiss agad-agad? Uray ka anakak ni Dalmasyo, Masong. Saan ko nga ayunan dar aramiden na? Si kamutlangan tinagkunay tiday ta kakasak ka. Kasi tinakunak idin anya kakasak ka. Sa anak ngagtatakon iti manugang nukas mutlang iti kaanakam. Uray asino mat Uray siyak Iso maawatak tirik na makas ama. Pudno, pasaray masabat ko anak kay gem kanumit iti Biblia kanakabarong no iti agsapa. Ang gaminton mo malumain. No saan akasla kakitay barong na abak na pa yung tinaglugdak anuang puwe. Siyak ti mababain iti kasta nga aramid na. Iso binagbagaan main tay anak may. Day talaan nga, no kela at tulakit din nga awandat. Anya? Masiguradom ka de, asaan akayat ni Solidad ni Dalmasyaw? Ay, ure ba nyo't mapaspasama, kakasak ka? Saan ko nga ipalubos at ipiki akanakam ani Pastor Dalmasyo ti pagtinagan ni Solidad ko? Kapay tatakasawng, anya parikot yaw, takasla kumilawan na kita matayaw. Umay ko i-report nga umana dito'y barangay. Sa akmapan ije kwerpo ti pulisya kagawad duming. Anya ti parikot, natakawan kayo kadi? Wain, aring na natakawan kami, ta nagpukaw ni Solidad. Anya, nakidnap ni Solidad. Wain, kinidnap ti piki a pastor ani Dalmasyaw. Anya? Wain, so masabol nga idarom ko iti kaso a kidnapping. Kinidnap na ni Solidad, wano simuraw ni Solidad. Tadamag ka, agar-aram ni Dalmasyo kanikuana. Pudno, agar-aram ngam siguro. Pinilit na ti anak ko, binutbutang na. Sa pulon tayo pa ida atata.
Amangan mo no disnodo asimurot ni Soledad ka ni Dalmasyaw. Tata Masong, Irwar mo ni Soledad. Tanusan! May gamari ti tapok ti daram. Pike apastor. kwa, Nuko na maasawa mo ta anak ko ta nagtaray kayon. Nagbidot ka. Pike ka apastor. kwa tata. Irwar mo ko na. Over my dead body, Pastora Pike. Saan mo ang maasawa ti anak ko? Idarum ka itikidnapin. Saan ko akinidnap ti anak yo, tata? Disnudo kasi murot kang dalmasyaw, tayo ayatag. Anya? Nagkarikan niya ako na saanan niya agbarbartag, tatang. Namati ka mo tadagos? Ay ayatag ni dalmasyo, tatang. Iso palubusan da kami kung mga agkasar. Ay! Kayaatan na ito, Tatamasaw. Tapno makaigop tayo pa'y itisabaw tila uya, ngam tayo mapatog ang mamimpinsan. Kasaran, Tatamasaw. Kasaran, tapno. Ano yan tayo dyan? Tagainap. Dumi, mabali namin. Rimaran ni Rosa. Pagkuyog da na ng amakitsinda. Pag may saak, diti pala. Anya nga tataramidan. Pagsurat, wano maturaw. Awan nga na, titisturbaw. Ay, ang mga ninton madamdama, umawag man ni tata. Domeng, agsurat ka. Umay ka man iti barangay hall. Kuna naman ay. Adawag ko. Ni tatang. Hello, tatang. Dumeng, umay ka man lang diti barangay no awan aramidem tago dungak. Kasta? Awan mo ti kagawad ng aking duty ita. Salbagkit di. Siguro na amuan naman na may tantan ti eleksyon na iti 2023. Daan na indan sa 6 years ti panagtakam tayo manipod na putusan tayo. Kunak no duty ako na ita ni kagawad bulaw. So nga agsurat ako marituin balay. Awan gaya. Awan nga daw sagat imawag ni sekretary. Amala daw kanot agsaki kanot rosok na. Alang arodan, agarbuatak tatang. Sige man, yasking amin na gito'y atat tao. Walat pa nagpalpaliw damay. Unay mo't ngamin na kita natataw? Ay baya, magbalaw dan to nung naladawin. Sige nga raw kastapay. Bye. Sige tatang, bye. Kung asanak ama pa ninyo barangay hol. Kapilitan ama pa na. Ay na, sakit sumingit mo na tiya suyaab. Saan mat ama palin nga iridap ko pa. Nadi kat kaluksaw na tumanan ni tatang no dinak mauray. Iso nga ijay tulangan barangay ti rumidipak no kaskasano.
damot na kita karuban. Ay, makaturturog na tarong di damot lakit ag sardeng agbibidyo kay kadag patpatukaran iti nakapigpig sa. Saan aya maiparit ang agpatukar iti kastoy nga oras? Talaga mo, adak curfew dagiti agbibidyo kay. Andan sa ngamin si Mangput asa nga ilid. Ay, uray pa'y. Amuda mo ta maiparit iti kastoy nga oras iti agkakanta, agpatukar, ti nakapigpig sa kananyapay dita. Inka kasarita ti bumalay Damot karbengam ta si ka ti barangay chairman. Ay, ikakpay ida iti pawayway 10 minutos. No di da pa'y lagserteng, talaga arumara ko. Inakongtan ida. Nantamay sa apungan. Yaput ko dito lapaayag ko. Hindi ta. Ay. Alabas sita Dali ba nga turog ako. Ay. Makabukamot abang remedyon tapno makaturog kamot sa kalaklakayan. Basta siya maturog ako. Hanyalakit dinayada kita. Adamot ordinansa may papaniti data. Malaksid pa iti municipal ordinance. Adamot barangay ordinance. May papaniti silent night ordinance. Naprobaran pa iti General Assembly. Ay, 3 minutos pa'y bakay. Di dalatag sardang... Sabay. So... Ay, nakaturog mo ting. Nagpito na nakaturog. Ay, katurisyak. Ay, makaturog ak nga tamay. Nakapigpig sa pelat patukar da di takaro ba? Ay, pariasyong. Imayak. Sana ka makaturog gapot kinapig sa tipatukaryaw kan panagkakantayaw. Malaksid ngay mawag pa dagiti daduma akaroban niya. Aging kay takot, agbibidyo kay kayo pa lang. Nagpig sa tipatukaryaw. Di makita ay ati oras. Ay, sorry, Chairman Gusting. Sorry, tani. Naliwayan mi ati naliyaw terilo. O suretan, isardeng yung tagakanta ka nagiinom. Amo yung mata may parit day tangar aramidin niyo. Kanayon pa may pa-meeting day iti assembly meeting tayo. Nukas dyan nga... Wang, amok Chairman Gusting. Pasensyan tanay, nakalipat kami. Sige, babaros. Kan padak alalakay. Agawid kayaw. Tanay, rabi imit gayaman. Agpapada tayo mat anak kalipatan. Agkapi-kapay Chairman Gusting. Saanen? Diyak kayatin na maulit na ito iwan, pariasyong. Chairman, promise. No ulitin pa'y, timang labsing iti paglagadan ti barangay. Nasaysaya at la paisarra ko na iti video kibarma. Ay, Chairman Gusting. Sorry talaga. Sige, saritaan ti lalaki na ito iwan. Chairman. Ay, gayam. Alaam mantay na bati akarnis baka ay Jerry. Nauma kami iti karnis baka. Sanin? Tasanak mo na papasuksukan. Nay, saan ka mo't apaspasuksukan, Chairman? Ayat ko laang mo't dayakin ka. Sanin? Agyaman aklagan.
Sige, mapanakon. Ay sige. Aganad ka, chairman. Ay, Sorry man sayang dahi Karnit baka ko naman. Saan? Labanak tiriknak. Masapul nga ipakita sa anak na papasuksukan. Tapno agtulnog na kanya. Ay sayang nga talaga. Karnit baka na jayin game. Kurt, anya nga iti kunan ni pare asyong kan ka. Ayawan na. Mababain. Ag sa saruno ti panagsuri na. Pinalagak mo ito na aglabsing pa'y maminsan. Makamuditan, suri langain. Amo damat nga minti oras ti curfew. Dayta nga rod, wen damat awen. Wen nga impaweng, kari damat akari, ngem kari nga intayab ti kali. Awan mo tungtung palenda. Ketwarni ngam idan ano aramidan dan tupay. Ay, wen, inyan. Sanak nga masapula suruan, bakit amok ter aramidek? Siyak pa iti kunam. Hindi nakpagdanagan. Kabalak na ito'y. Simple problem lang na ito iti barangay. I can manage anyway. Ako pa. Sige. Nagkasambyak ko, hinted mo akalak amat. Tagustuhan pa yan nga uray no pagkatayag. Di mo pinanunod, di mo bos ko nga ayan. Linaksid na kita puso. Intanak akas linipat. Kasanon nga tatasyong rabin. Agawid kami saan na mga no agungot man ni Chairman Gusteng. Patimot na yay a Chairman Gusteng. Adula amin nga mo day. Sigud mo't akaduwak day nga agbarbar tagkiday. Ngam, idi nagbali na barangay chairman. Kunamot lano asino akangatuanan. What? Angem nawarningan kansan tata. Adula amin dayta. Saan tayo mo't nga agbigbigya okay? Agkakanta tayo mutlaan. Maiparit lakit aminan. Maiparit ti agbartag ken agsugal. Anyalat mabalinang. Grabe mo't daygi atsirman tayo. Naingat launay. Angem ara-arami dun namut siguro ti trabaho na. Wano responsibilidad na. Akas barangay chairman tataas yung. Aginom tayo kitday. Patpatyan nyo day gay agosteng. Gusteng palpalateng. Naglakati agsuri. Sakti makamo. Sige, aginom kayo lata. Gumatang kayo pa'y itilakok nga arak. Talakwan kayo nga uray oras ang tirabi ay una yan. Siyak agsungbat kini pare Gusteng. Kabutang naktay gaya Agusteng. Kanta ka pa'y gano'n. Anya nga iti kanta. Dahil ini kinantam na to. Sige, Ay, sige. Nagkas ang biyag ko, tiented mo akalak amat. Tagus wampayan nga uray no,
pakatayang. Oh, adto'y tipulutan niyo nga agsusugal kakadwa. Sige. Kornek. No agay ayam ti imayaw iti baraha. Agay ayam matingiwat yu ang mga iti kornek. Oh, kagawad domeng. Nakaumay ka mat. Kumusta? Tata, Kumusta ka? isardeng yung tagpasugal dito. Tama nga no, maungtan kayo ka ni Chairman. Oh, apay, asino kumaamangot ungat kanyak di katugalam? Saan aga po tayo so ti barangay chairman akal kunamot lano asino matan akong dilaing amang sersermon kanyak. Isuaya ti mang pakpangan kanyak. Ha? Maday ti ulog ni chairman apagalagadan dito'y barangay tayaw. Isumutlat kapitan akas jay. Iparit namut amin ay. Ultimo sugal. Iparit na. Pagpalpalabasam mutla iti oras. Kung nagbasit mutla ang titayada. Pati arak iparit nan. Anyalat mabalinin nga'y. Amom kagawad tuming. Buring tibiyag no awan dagito. No anya ti pagalagadan ti barangay, surutan tayo kuma. Manjak. Jak kayat ti patakaran ti barangay tayaw. Adula amin. Sige, makamu kayo no di kayo dumngag. Ngam numamuan ni Chairman tararamidan niyo. Delikado kayo kenkwana. Anya delikado? Amo yung mata ni Chairman no makaungad. Awan pilipilin na nga untan. Basta si babasol na ito. Talaga atatsaran na. Kan adalintag amang iparit iti sugal. Saan lang nga barangay ordinance? Ngam day, adda pa'y municipal ordinance ang may parit yan niya manakita ti sugal. Wag. Siyak ti makaamaw. Paput-putakla iti yelo when nublo a kwarta. Ayusin. Sorry, Chairman Gusteng. Pasensya ka lakuman. Kasta ka na yung tibagbagam. Awan lagan, sorry, pasensya. Ay na. Kasta tipaspasabat mo kanyak. Makauma. Saan mo matatungtung palang tibagbagak? Ay, sorry talaga, Chairman Gusteng. Bayat, saanan ang maulit pa. Agpinasinsya talangan, pariasyong. Ngem maudin da ito yapan nakisarita king ka. No ulitem tupay maminsan ti aglabsing iti pagalagadan ti barangay. Lading itek. Nangruna na agsusugal kayo pa'y. Pulis ti umay mang pick up ka na kayon. Ay, wan, Chairman. Uray multaan dakto pa yan na ulitak pa'y ti aramida. Promise, last day jayan. Ha, san lang amulta no maaktuan kayo ng agsugsugal. Pinasinsya laangan awan personalan pareasyong trabaho lang. Wan, pare, Chairman. Hey, sapay lakuma. Tandaan am dayta ng imbagak. Saan samot nga operate video kiyan ti karuba tayo unyang. Saanan na Sufing? Isuan nakainanamot lang ang tilapayag tayo. Un nga raw. Namin anon kano akinasarita nila kay ngam suri kanamot la asuri nila kay asyong. Palalo damot ngami. Tilaangan isturda ti nakalukat. Ngam ti bidyoke, impandan sa kano ijay ilay. Anya, impaabang da kasta. Diyan mo anana. Inlako dansan. Ginatang sa kano tay balikbayan akasinsinda. Kasta aya. Husto Tapnaawanin ti mang reng kada tayo. Ngun nga rod Isturbo iti panaginana. Nakapigpig sa ti kantada.
Okay laong kumano iti aldaw. Ang agasong, pati rabi Nasa umod. Ngun nga rod nana. Dis oras iti rabi ngam di da pa'y laagsar deng agkankanta. Iso ana saya at mat. Tadim ngagda iti warning ni chairman kadakwada. Agronda kayo, Gok. Tama nga no adu pa'y ladag iti agkaiwara nga agiinom ken agsusugal dita. Un, Chairman. Masapol amadalusan na imbag ti barangay tayo kadagita. Unfirmat kadagiti agtungtungpal. Sa bagay, may samod lati saan na makikooperate dito barangay tayo. Kat dayjay nga asyong. Un, Chairman. Sulpang dayjay. Un nga raw. Numuna ta plastik ti jas ki alaklakayan. No nakasango kanyak. Kunamlan na sino akasing pedan, ngem no nakataliko dakaon, nagadugayam ti bagbagana may kontra kanyak. Heh, uray kumano sana makadanon kanyak. Di tangarod ka, Chairman. Bayam, ito ti pagragsakan na ako nada. Isumot latag basbasol, iti kasi yung aramidin na. San ba't asyak? Ngem, adda katukad ti kinasulpeng ugok. Tandaanam ti kunak. Ala, sumrekan marisitang. Tawan pa'y dagiti kakadwa. Nay, nasapa ak gayam nga imay. Kunakno tayo man. Saan pa'y? Nag-text dagiti kakadwa. Maladaw da kano nga umay. Sapay mayat ti kondisyon ko ita. Tadakkel tinadiskitar ko apagpunak. Nasaya at nga rod. Uray siya. Agagatulan ti imak nga agigam iti baraha. Ang kasanon no maamuan ni Chairman Gusting ti panagsusugal tayo iti nalimad. Saan? Kasano amaamuan na? Kat nakakulong tayo mat dito'y balay. Malaksid no agipulong kayo. Ay saan? Diyak agipulong. Iti niya agapungay. Isagsag makukatibagbagi ikaon. Never met Well, yaho! Nangabakak man Well, siyak man ti agakop iti tayan. Malas Ay, huray siyak. Agmamalas. Awanan, 20 pesos lat na batin iti inutang ko akwartak. Nan, pautangan nakman iti duagasot mang asyong. Awanan pagtayak. No awanan pagtayam, agawid tahan mi Ay na, pautangan nakit din ta sumubutak. Masapol na sumubutak mo da. Jak agsardeng aging gaadyak makasubot. Ladingita, ngem agawid kayon kakadwa, tani rabiin. Ay, sana. Agpasubot ka pa yata ta. Rabiin nga raw daw. Alas 10 pailat rabi ay pagawidan da kamen. Kat alas 3 iti parbangon ti dismissal tayaw. Unmot nga min, tata. Ay, agpasubot ka. Karuda. Rabiin nga raw daw. Apa edi kayo makawat? Apilitan na kaming agawid. Kata sa pa lang. Ay, agpasubot ka pa yata ta. Ay, saur ka man. Madimot ti kasta. Di mo mo't bukudan ti kwarta. Agpasubot ka. Ayaw ka. Basta man jaon. Agawid kayo ang tarabain. Nakabakak nga rin. Nay. Apay ko mga agpasubutak pay lang. Husto kitin, agawid kayo. Madimot ti kasta nga aramid mo. Ay! Buko ka. Anay ko. Apay nga agtanog ka ngay. Sinalit ka. Isublim ti kwarta, bay. Agpasubot ka uno saan, ha? Iway! Isublim ti kwartak na sinaor mo lang tinapakbaw. Manjak, di oray agan ano kayo. Dak agpasubot.
kun naglalaingan yon. No. No isublik ti kwartayo kat naabak kayo nga raw. Kasta gayam. Luguban tayo nga ron ang kakadwa. Bida ka sardengan, naging gani kag pasubok, kasaur ka. Wanya, kumusta pare Asyong? Asino ka? Jerman Gusteng. Si Kakaday. No other than. Ay, apo niya tibagbagakon. Uwan, siyak da ito. Ay, kaasi kamatpi man. San ka pa'y gaya mo na makakita? Gaputa limtegan dagiti dua madam. Ay, nakalubanan dagita madam talimteg meten taglawlaw da akas la nakiboksing ka. Iwan nga raw. Awanan bain tagigay anang bugbog kanyak. Awan asida itila kay akas kanya. Ay, kay darom mo ida? Ay, pakawanan na kumasuri. Kasta man ti bagamon. Sorry ka, sorry. Ngamawan mo, taulit-ulit mo, dagitar aramidam. Anya nga ita? Pagnakmam daitan, pari Asyong. Ay, uwan, Jerman Gusteng. Sorry. Agsingsing petakaon. Agtulnogakin ka, Jerman. Agbalbali wakahon. Pakawanan na kuma. Sorry. Ulit-ulit na. Tilang makunak, anya, sorry mat. Dahil tati katukad ti kinasulpeng nyo ng runaking kalak-lakayan. Sika pa iti pangpangulo iti kalukwan salbag ka. Ngem, sapay lakuma, tamaudin day taasore. Kanya nga, unget tinaganap mo tataasang. Ay, may masaksamot ng tinaturo. Awan nga tati, may diti barangay haul. Domi, mabali namin. Narnikanan ni Rosa. Taitay pa simurag dita kwarto. Imbagak namin ang mga numapanak pa iti barangay outpost. Tamang ipagrunda ak karag iti barangay tanod. Ang mangirugyak man pa iti istorya. Nalaklakan tulangan na makailupasak nung nakairugi ako ng iti plot ko. Ay kung gaya. Kunan ni katugangak na umawag ita asardam. Awan matlat mauray kon nga awag. Nalipatan na nga ta. Bayat mo't tinapanunot da pa nagbakasyon. Kumustahan da nagiti kakabagyan da anabayagan asaan da nakitkita iji kagaya. Siyak manan ti OIC. Ay, pagsagsaganan na kanon, ta siyakton ti sumukat na Jerman. Ay na, sayabak matay na. Ison tayo umawawag. Hello, Tatang. Hello, Dumeng. Nyangay, kumusta kay ditan? Awan problema. Kagap-gapumi kan Rosa iji balayaw. Sinigurado may nga ayos ti amin. Nasayat no kasta, tanay.Ag-enjoy kami mo't akin nanang yaw. Unmat kakaisunang adda kayon di takagayan. Di kayo matanagan. Adda tanod agwardya iji balayaw. Kasta ya. Un. Amoy mo ni Rosa.
pasaray anderanak no may papanan kada kayo ti saritaan. Concern kami launay kada kayo, tatang. Kastanga-tangag pa isaw. Alak, tagyaman kami launay, Ni Rosa nga ay nakaturogain. Itay pa nakaturog, Ay, kasaok kumangamasa na balin. Umawag to ni Nanang Yuking Kawana intong bigat. Nabannog sa kami na naglaba. So nga inyida na kadagos. Ngala, bayamon na makainan na. Agad kumustamot nga iti barangay. Ayos, awan problema. Good. Sa bagay, amuklad ta no asino dagiti agpista di ta no awanak. At daaga apa, ibulos yo idano ka. Tapno makita da ti resulta ti kinalanggong da. Anya, pagpalutan mi ida, kaslamanaw. Awen! Tapno may papas da. Mapnagdan to no mariknadan ti banagan, ti panag-aapa da. Ha? Sige, dahil lang tibilin ko. Bye. Ba, tatang? Ay, anyan ni tatang. Namurmura yanak pa. Ano di nauding yung bagana? Nuag na kano aga-apa ni ti barangay. Ibulos mi kanoida, tay papas da tigura da. Pagpalutan mi ida, kaslaman ako. Ay, madimot na. Ani, nayaw awan tay irugik ko man nga istorya. Ay, nakmalamat turo kayo na. Talaga na pintas dito'y Cagayan. Ado ti mabali na pagpasyaran dito'y. Isu nga road, adandanisan na kayat damari aning ti agawid nung umay da dito, Kay kayat mo't di kasinsindan da. Tama kapag iniliw da iti husto. Kastaya. Di kasmut lakadata. Kuna ni Insan Andres, nga ora inton Sabadon ti panagawid da. Tapno, makapag-iin ni istorya tayo mo. Ay, mayat mo't kit ding agpaiso. Agasam, pa-resort ta. Kung namutlan awan apulos pagproblemaan, tan iti panagbiag talakay. Awan mo ti problema tayo di balay. Awan mo't problema ko ni ti barangay. Tani mo't tenduming ti chairman. No mga baktaw. Apag isod to, ti panang sukat na kankan, di ko na ba panagturta iya Hawaii. Angam kasano nga raw, may muston ti urnong ta. Ay, adan tuman kwartatan na. Mabayag manen makaurnong ta. Apay ngamin ayuray mo pa'y la makaurnong ta, kat agpatulod mo't ni kabagis George si tigastusin ta. Ay, kasta aya. Wala niya kan. Talagang enjoyin ta tikin na senior ta, bakit? Nukas kasanaw, intanto pasyarin di gayim ko iti FB. Kasta? Ay, wen. No di, isudan to ti umay ije Hawaii, no adatan to ijayain. Ayun aya. Dalakan to na ti panagbiyahe-biyahe dan, dagijay, taritiradon sa amutin ni kumpadrim aray. Awan nga raw. Sa awan mo't unayin ti COVID, ichat kuntuman kit dingag paysa inton rabi ay. Hanya nga ito niyang. Kunak na maturog ka, ta napuyatan ka nagtanod indi rabi ay. Ay, kuha. Inuray ka dito'y barangay hall. Ay. Nene, at ang sagat problema. Awan pa'y asawa. Iso analiday ti biyag ko, Chairman Duming. Uy, mamati ak analiday ka.
Orela di mo san may kiram dagita matam iti kamumulagat mo. Ay, pangaasim please, maawa ka. Stop it. Di mo sang kakita dagiti matak. Apay? Saan mo adil-dilawin dagiti matak, tainborn dagito eh. Ay, unay kanton niyong. Please, maawa ka. Naliday ka ako na nagdadakkel mo't dagita mulagat mo. Kababay na damag no pagsasaritaan to kiti dagiti mananawa bulad dagiti matak. Anya? Unusan, ang mga noy bagadan to pa yun na kamatmatak din wanggo. Asus, madi, kababayin. Ayan yan, Tonyong. Kita man nga minanaimbag dagiti matak kagawad. Sti, YC. Pudno gaya, makaslaka agmat-mataan wang. Ngarod. Anya ngay. Kastoy mat atalaga dagiti mata. Inborn ngarod. Iso nga anusak punumot akamat-matak din wang ko. Unay kat ngagpaso tigasat mo, Tonyong. Makapaluksaw panunutan nga sagsagmakdak dagiti matak. Ay, kaya't ko pa kapila ko man ti kamat-matak. Anya? Amom ka di. Namin siyaman na nabastidak. Siyam ababalasang tinangbastad kan? Why si? Kurang lat may santap no agsangapulo. Andan to pa'y balo kan diskrasyada nga inaram ko. Bastidak mutlat ta. Malas ka talaga no kasta? Nga ron. Karaman di tan tinabakatan na balasan. Nagpaspasara ka baka asawa ka launa yun agam. Awan latta. Kasi kamay. Puno launa yung mangisarsarak na gito'y mulagat ko. Nay. Sangit kamatan. Nay ko na akon. May mayat no kimapila ko man na gito'y matak na romantiko ak. Agam ti kasto yung makapakigtuti. Makigtutamin nga armag. Kunak lang agbayag kayo iji kagayan na. Ay, nag-awid kami ata sa balintuman a lugar ti papanan ben. Ngamday, di mimit gaya masangputan ni Rosa. Uy, ta inawis di gayim na iji Ilocos. Anya, apay di inyawag kanyak ni Rosa, yar-aram mo ka na nito niyong. Una na, kasi bay. Agasam ta, namin siyam gaya man anabastag. Anyan na kinamalas ta namin siyam. Apay nga, ikat andamot basitar nito niyong. Uray no kas di among lagat. Dagi di mata na, ti ko na amalas na, karag iti inaram na. Apo. Mangisang sagmak na iti mulagat ko, una nakit na yun. Oo na yan. Isu, matla ako na ni Rosa nga agar-aram ka. Tultuladam sa amat ni tatangyaw. Kaslakas tal. Na. Saan lang outstanding chairman, no di pa ikat albasyador. Iso, tangay ko na ni tatang, nga ilayon ko pala ti aguays Mangyalbas siya akman mat, iti nalakayaran na baraw. Parang makakamat pa yung mat ang makaasawa. Nay, ikat, wan matkit diya. Saan adakas tayo tabarok? Tulungan niyo mat, nagitay sa andang amot agaram. Nakaasin amot amalakayan piman. Ay, wala. Yasawak man kat din ito niyong, tabarang agragsak mat tayo. Wan, ngamnay. Di mo tultuladan ni tatang yaw. Ha? Ang mga naimbis aniton yung tiagaram kat si kamatay. Nini, saan na nan? Ay ayatek ni Rosa. Talaga amakas asawa kan to niyong? Ay, law, nay uay si Duming. Ay,
Chairman, kunakunta amukmat amay layon kanto na chairman no madanon ti eleksyon. Jesus, di mo ibagbaga ti kasta. Di tayo amo ti pasamak. Ay siguradon. Adu ti mayat asikan ti sumukat kini chairman gusting. Ay ngam ne, jay kunakon. Tulungan nak please. Amom to niyaw. Adumot ka tinakaasawa nga inyal albas siya ni katugangak Agusting. Nagitay sana makararaw, makaskan ka. Aya. Uy, kat ita, tabali siya kung ti chairman, kasla agbalin mo ta na yun ti akam ko na ita na. No kasta, tulungan na nga agaram. Ay, ngam. Awan san ti mabalin nga armag dito yung nagbugsutan. Sumapol ta. Adupay di ta. Basta saan kan ngagpili. Ay, sige. Ure asino ditan. Basta makaasawak mo ten. Ayos, makaasawak tumutlang. Ops, di ka ulit mangnamnama. Praktisem pa nga ikuyap dagita bulad na matam. Ta dintukat makigtot ti pangyaramakan ka. Okay, mayat ka, isang. Ay na, tagi-uray ko magtaagaram kanya. Kalpasan anatay iti sarot na itilakay ko. Ang awan samot ti mauray ko. Anya? Kas asawa may la iti day dilakay ko. Hindi pagamon tanatayan. Ay, no kasta nabit kayo pa nga rod ang nagkasar, edi nabalo ka. Unmat. Anyan ang nagkasang. Adi nakpay napututan. Ay, nataykit de. iso matlagayap. Grigat ti mabalo nana. Adamot pagimbagan, ti di na panakasikog kanya. Takasla balasang man. Anya? Nung nasikugan naksakbay anaunat. Awan ko mamot, ti mayat amang aram kanya. Ay, kasta. Sapay ko ma, taada maylawan nga agaram kanya. Kinsapay ko ma, saan nga agsarot akas iti day dilakay ko. Ay, naapo. Napintas ka mo isang. Ado pa, iti mailawan. So, di ka maawanan itinamnaba, tatulungan na ka ni Dumay. Addan tumang pasyarkan ka inton rabi ay. Oo, talaga nana. Ay, asinaw. Iba kayo ko man asinaw. Ni Dumeng ti makaamaw. Urayon. Anda pamuspusan, tapno makaasawa ka Antonio. Ay, anya, Chairman Duming. Adda na sabat ko a Muslim, idinapanak iji ilay. Ado, tila ko na dark glasses. Ingatangan ka. Dito yung. Usarik na ita? Ay, di pa'y ko kaslak latay bulag magpalpalaman no ko. Saan? Awan problema dita. Ta napurma ka iti panagkita di mapantapasyaran inton rabi. Nga ta. Uy, malingdan day ta mulagat mo. Babaan day ta. Ay! Ayos! Ay na, makaasawa ka talaga no ko. Talaga, ang makaasawa ka. Basta saya atem adigaan, Kasan mo no katawan na to. Rabrabi, nakasangla, sakit din. Ay, wala niya. Kastilangan. Saanan arabi ti panang pasyarmaw. Al-dawo mo, ti mapanagarob. Siyak lang? Ay, kunak nakadwa ka. Saanan Ikabisadom lang ti isurat ka. Saya atem to adigaan, Ay, sige. Ayan na. Makasawa ka talagang kustoy. Ngam na ikaw na Di mo ar-arakupan no di nakapay sinungbatan itiwan. Agpapugi points kanto lang. Pacharamingam. Sige. Uwin, Chairman. Hinay. Kasla tay aglinay itinapoy tapno di makusal.
Mayari ngamin day tayo ti panagapoy. Ano apuraem, maksud, adi pa'y bimlad di apuyem. Unan niya. Agtutor ka mo basay. Urayam ang mapagtinag mo dirik nana. Digaam iti usto. Palamuyutam tabusis mo. Paara sa aspay dino ko na. Ay, una yun. Tanuwin ay ayatin ka kunanan. Oray, patnagam taon nga arako pa. Ay, apaw nga. Magduna yun, ay. Nagkanasan nga. Imagine, ay magbagam chirpa. Duming ay. Hindi magkangarunan. Ay, surat ko niya kunak na ikabisadom. Kat itapay lang. Good luck, kunakaw. Ay, sika magayam to nyaw. Ay, sumra ka. Kwa, at ka din ni isang nana. Ay, si Kamot. Nana ko namkit din kat manula atawon ti baet ta. Ani ko namlata kanya kon. Ni nana aneng mo? Hindi ko nga. Nagtar ka man itatunyong. Umay katag kapita man bayat ti panagsarsarita ta. Sumangpet ni isang intun madamdama. Urayo mo. Kasta aya. Ay, kwa, napananaya. Napanmat nagpasyara. Amumatan, agpada kamin abalo ka ni isang nga anak ko. Free to go anywhere ako nada. Pasyal-pasyal pag may time, bareng makabaniig. Ay, madinsa dyan baga ka. Kwa, mayat lata. Ani? Apo, kaya't kulaunay day tang awag mo kanyak, Tons. May kan. Hindi ka pumatang tirida. Ay, katuan tapno sa anan arumuar tinakastrek aswertek. Ano nakastrek aswerte? Sikati swerte, Tons. Nagbanglo ka. Agkapita ko nam. Agkapita ko nam sa itay. Ani? Ay, una niya. Kaya't kulaunay ti ani awag mo kanyak. Mabit lang ha. Ang templak iti kapit. No. Apay nga ta. Kasladyak na tamong dagpakada. Sana bali. Makikapiyak pa eh. No. Asus. Nararamido na. Ay, masakit ti ipakapim kanyak paya kaslada ipugpug som nanaanang. Ay, kasla nga may naingatanak. Us ko nga unas kita. Ay, kasta ka day. Nanaan na naman. Agsid na batlat idadtamat. Ay na, kasla umubingak namin. Di taawag mo kanyak at Tons. O sige, tonyong nga rudan. At to'y ti kapim. Kapita day takan kanan. Ay, apaw. Mayat gayam, tagpasyarito'y balayo Uray awan ni isang agagarak at maya. Katugawtan dito'y bangko. Pasensya kan tabangko titugaw mi dito'y sango tilamisan panganan. Excuse me agsikawilak man up. Sige lata. Ano, ara ko punak mo tayo. Arayatan da! Arayatan da! Anda ka dito'y balay mi? Ano ang ninanang ko? Ay, kukuha! Ay,
Ay, anak. Yaw! Ano ni isang di? Di ka! Una yun. Isus. Kapkapit laeng, takuna na nga urayan na ni Isa ang manyan. Siyagmat gayam ti kayat na. Saan? Ay, kakakawan. Ay, teacher mo, Kanyang. panjakan. Di ka nagreklamaw. Makaasawa ka. Uray di ka nag-aral. Asawa mo, unto niya. Oray, bakit? Tanakil na. Asawa mo. Ay. Anya mo tayo. Tuladag samot ni katuganga kagustingan. Domi, mabali namin. Terman, kaslada kayat yung ibaga. Itay payaboy-boyan dak nga gin-incode. Itala dumlaw ka. Masansa na buybuyan ka no dati adda ka dito'y ngaging ingkod iti istoryam. Kinwaday paingkod ko king ka may papaniti barangay papers. Kasta yan? Andan sakit plano ya gumatang manan iti laptop. Gumatang manen. Niya pa'y gimatang kon ay iti laptop ka. Ta manen ko na. Ay sus, tagainap kung sa kayam na dyan. Apay di ka matagsaon. Kwa? Tagainap kung sa gayam na dyan. Boy, natagtagainap ko, agim matang kayo kano iti laptop. Ang kwa? Anya kwa. Na-hold up kayo, iti tagtagainap ko. Isa manan ko nakita ya, nalipatak tagtagainap ko gayam, di pan naka-hold up yaw. Ay, dumingaya. Day tanti ipikto, tiki naman nagdagdagainap mo. Kaslagpay-pay so aminan. Sa bagay, di mo mo't nga taing gagara, wino igagagara tagtagainap pa niya. Yan may. Imposible nga tamad ten, no? Da may gagagara at tagtagainap. Alawin din. Awan ti may gagara at tagtagainap. Taday takit mako na amay sa amisteryo. Amang ano kayo't yung agpay so ti gumatang mo, titilap-tap yaw. Iba kayo lang, takaduan kayo ang pan gumatang no ka. Kasla kayat ko nga rod. Bayam ta panunuta ka na imbag. Ay, may inganyo ak ngamin amang buy-buy ay ti panagingkod mo kahit. Aya, nalakala nga adalan na ito eh. Basta agpursigi kayo. Nalaman nga rod. Kita ek man wada umanay budget ko. Tamapan-taman kit di gumatang. Anyan ni Rosa. Nalabsan nakman na rin na bakit. Ay, ano diya. Kaano ako nakagsurat ako. Isumat tanti pa nagsuyab ko. Ayun, masapo lang makalpasak ita. Iti ure may salang script iti drama. Aguro oray tayo producer ti drama production na pag-contribute hak. I-email ko kano adagaw ti malpas ko. Tairaman na i-record na bigat. Ay na, madiapartaan. Awan malpas ko noon-unan naktisayaap. So, kasayaatan na pagustak na diyari ka na. Dito yan sa fa. Tanusurotak ni Rosa di kwarto. Sas, sigurado awan malpas ka. Tabar na ka anak
Gusto na. Excited akong dumeng. Iswadi ka pa'y agaw-awid ta isuro nakman ngaglaptap. Wen ka rin. Ta nagyunaya. Atin na sayaat. Awagam ni Rosa. Ta umayin dito'y balay ta dito'y kayo namang rabe. Agluto ni nanang yaw iti naima sa asidata yaw. Day tamat. Sige. Mamit lang araw. Tawagak ni Rosa. Naglaka nakasursuro ni tata. Kita nyo na iti imposte na iti FB-nan Iso nga ta, tinagipos ka na kita. Ta sino kumati sa bali na. Kita nyo nakapablik pa iti retrato yun dito yun Nanan kita akman. Ito kita nyo. Dagitay matretrato ba hindi nagpasyar kami ni di Ilocos na kita. Ije malakan yang of the north dayta kan ije ayan dagiti windmills. Allah, nalipatan sa ni nanang. Kat no da tayo ide. Ayun. At dapay picture mi ije parola kat nga da iti tuktok ti bantay. Wala nang. Kan ura ije kapurpurawan sa dayta. Dayta day Wala, ta dinagas tayo nga rod amin na kita lugar ijay. Ayun kayam, kadwada kayaw. Kan da ti pay. Di magas tayo pa iti stasyon ti paborito yo a radio network a Bombo Radio nga anda ijilawag. Ay, wan. Kita nyo rita kaabay ni tatang ti station manager da ijay. Kat na, kaslaubing kaabay na lang ta nagtayag ti manager. Wan anya. Kaslada David and Gulayat. Ay, nanay, tumahing. Di mo labsan ti komentar kada kita makita maritrato dita nang runa no dumtumag ni tatang yaw. Ha? Sus, ang mga nukagura na ka di mo amaw. Sa bagay. Ay nang dumeng, agselfie akman iti ipos mo mat dito'y FB. Anya? Ay, oo na. Mabit lang na. Si Kagayam ti officer of the day ita kagawad training. Ay, Juan Chairman. Ay, nay, adama laptop yun, Chairman. Ay, Wayne. Practice man da tao nga gingkod. Ay, mayat Ado ti maadal yu dita, Chairman. Ado mo ti magayim yu dita, no agupin kayo iti FB yaw akas kanyak. Ay. Adda FB maya kagawad. Ay, adda Kakaysuna na ka-cellphone tayo matan iti touchscreen. Ay, wun mata. Ay na, nagmayat kat nga tati ag FB ditan. Nagdakkel makita dagiti may post alitrato. Mayata talaga. Ngam saan nga pang FB tiga puna. No apay agim mata nga kitilapdap. Ay, awan imbagak, Chairman. Masigurado. Kasta ti panunutin ti daduma. Ay, anyo nagita baribar ti utak da, Chairman. Ado ka dita ti ag-CCM iti pada da tao. Sa inton kwan sarsaritaan dan taon iti likudan. Ay, husto ka kagawad. Ta saan mo't basta tao dita kat makagatang iti laptop. Manuribo mo't ti balor da iti kay. Ay, mat. Kat siyempre, no adda na kumdya tao, kan no napatagkan kwa na ti pagbambanugan na, sana dila kumpurmi ti magatgatang na nga uray di mo importante akasapulan na. Kitwen. Nay, anya ngay data itatype mo, Chairman. Resolution. Daytay man resolution number 69.
Tay maipapaniti request tayo kini Apo Mayor a project. Maipapaniti tangki ti Danom makasapulan iti Barangay Garden. Ay, una. Kasapulan tayo ti tangki ti Danom a pagsibog inton panagmumula. Akas panagsagana inton may lungalong manan ti backyard gardening. Dayta nga rod. Isuasapaan tayo ti agdawat kadagiti namnamaan tayo akasapulan tayo. Inton madanon dayta programa ti ile. Agsakbay tayo. Ay, dayta ti dayhawak launay, Chairman. Isu nga idawdawat ko asaan ko mapay a matuloy ti barangay kan SK elections iti masungad nga Oktubre iti daytoy atawon 2023. Na. Tapay mat. Wan atap no saan kayo pay mat a masukatan a barangay, Chairman. Anya. Amok nga men nga dupay tinapipinta sa plano yo para iti barangay nagbugsutan a di pay naaramid. Husto ka. Ngam kayat kumutin ti agina na kagawad. Kasta? Uray kagawad aktulaan nga. Ay, kasta aya? Ang may mayat ko man o ma-extend man ang ti barangay election. Ay, uray sa anin. Ang mabit lang. Kaslamok ti maysa kang runa na rason, adi mo kahit matuloy ti elections ti barangay niya. Ay. Chairman? Ngamen, no matuloy, alanganin, wino pagdwa-dwanin ti panangabak mo. Saan na hosto ti kunak? Nyagay, amumut lang nga usaran ang day talaptap mo. Ay, mo ko na. Easy. Naglakamot gayam nga dalin. Oh, di ka man. Ay, wanmat. Ay, sus. Awan tinarigat no interesado ti tao nga gadal. Awan nga raw. Lukataman nga raw ti ifbem tagboy at iti retrato nga impos mo, Jay. Ne. Apay, agisem ka mat. Alaan, lukatam ti Facebook account mo, tagbuyat iti video, kas kada picture nga post mo. Amukot nga, ito ti throwback mo, ijay. Ne. Dumlawak man king kaso, Feng. Nangal alami ti data sa throwback. Adamot amok apay, kalaang ti makamo iti FB. Wano Facebook. Di ko na, sikalat ang computer aya. Ay! Adamot amok may panggap ti panag-FB. Adamot honor ko edi nag-eskwela ak. No dalagundaway ko anak kaadal edi akit. Ang mga no maestra akmat itan. Di ka ba nagpalastog mo't bakit? Katuan may. Sa bali lang amin ti prinsipyo na di amang may ta para balay lakan nung nagiti babae. So adidak pinagadal. Ay, na yan. Wakad. Nagbalasang ka ni Tibukot Tinwang. Wan. Saan lang ay Tibukot Tinwang Hindi pa'y tuktok tinyog. Santol kas kada niya pa'y ditan na mauli nga agbunga iti makad. Nulabsan ti agsarita ato ti atiwak iti alalaki no trabaho iti awa iti pagsasaritaan. May sakan. Ne. Ay, amang ibagampay nakipurpordiya ka nagkabkabite. Ay, pwede nalaing kang kabite ng amaw. Boksingir ak pa idi Ada pa'y pinasubsuba ka nangaram kanyak. Inidenday din ng ensayo kanyak kat iti bokseng. Ay, anyan. Nay, nakaadayutan sa niti saritaan lakay. Alan-alo katamon ta ipbem, tagboy at iti retrataw. Ngalawanin na yan magagaran law na yun. Adang amin kayat ko makita kay. Kastaya. Well, di mo kayat alokatan ti ipbem. Tanda saan mo kayat makita. Ayan niya. Sa bali man ako nakon. Alawinin. Mabit lang tayo i-on ko ti laptop.
Nyaman la di tanti malawlawat mo kagawat sipngat. Nya malawlaw at asasawmot banay. Pudno mat. Nagadumanen asaom kontra ken Chairman Gusteng. Ura, itapod no dagiti bagbagak. Sana nga agparparbo. Dayta ti madikada kayo. Dilaw kayo adilaw. Ngamda kayo, awan mat maararamidan niyo. Anya nga awan mo't banay. Sumardeng ka man mat. Sus! Ada na kay baga kanyak. Apas pasurot kalakanumat no adda meeting yaw. Nagkunamot. Asino day ta Marites? Saan na naskal nga ibagahak no asinaw? Naglukon. Iso adi ka kumandilaw adilaw. Tawan mat maaramidam. Anya. Iso ada kayo anabutusan nga awan aramidin na. Lasyon. Di kay makasublin. Tamababtuog kayo amin inton Oktubre a barangay ken SK eleksyon. Naa. Amumen, bumarangay no asino dagiti agtrab-trabaho nga opisyales. Ken amumen metten dagiti nalaing asubao ngam awan met amuda. Nakapaspas na kikatugangak amang dumdumog iti teklado iti laptop na. Anyaman nga tanti pakakumikuman na dita. Di nagsapay na dalawa si Mark iti opisina. Nay, talaga saan naksaan at lawa? Awan lata. Saan malang aggaraw amang kita kanyak dito. Ay, yilad ko man lang dito at indugas pa dito panakalabi ti barangay hall. Ay, awan lata. Di naklat na nadlaw. Amang ano talaga mo ita nakakonsentrate at di masinga. Agora ka. Diyak lang nadlaw ita iti matana. Ita ta nakailad akon. Masirip kaon. Nakakidamot kaya. Maturog. Nalpas kandungaw. Makapaturog gayam ti laptop. Naiduma pa ya posisyon. Nakatugaw ti paturugan na. Ay, Naglogo kan duming. Chairman. Nakaridip na tao. Agpag-aakakat dita nakaskala na pagustuanin. Sorry, Chairman. Katawam ti lang nga ka nakaridip dito isang ti laptop ka? Saan mo yun? Yamukit diya kat adda buy-buyaan nyo di ta laptop yaw. Ta dumdumugan nyo mo yun. Ay. Nakakidam kayo mariyaya. Ay, naingkod ko na iti resolution maipan iti opisina ni Mayor. Ay, pakikitam tumanlabasit no, stumudla dagita inusar ko a grammar. Nalpasyo talagaan. Ay, win. Apay kepoy, ay iti kapoy. Amukmat ka nakabaalan nyo. Kurang ka na iti practice. Bagdamaw, ay ngam, hihihihi. Aklunik pa'y matkat, anakapoy ak iti grammar. Iswa pakibasam tulabasitan tayo ditam. Ekad ni. San man na nakapag-report tayo nagagat a barangay sekretary. Alawin. Bayan niyo ito kitag to. Rumide pakman labi eh. Nay, kabaranggayan. Rimuarta yun sakit di amin. Imbagman, dakkel ti suportayo kada kami nga opisyalis para iti cleanliness.
Ngam ni, ninsamot ang chairman ti saan makita ditoy. Taymat leader ti awan. Kasano day ta, kabaranggayan? Day, ang mga nonyaman ti sa woman kontra ka ni chairman, kaputa di mo makita kagawad sipngat. Si kamat kagawad training. Luyal kalaunay kini chairman. Idinto tani, nagbatad mat. Maikadwa Sabado itan, apa nagbabayanihan tayo. Asaan tay man la makita ti mumukatan na. Ada pa ka kumikuman na ang agpaimot lang iti pagimbagan ti barangay tayo. Anyat pa ka kumikuman na. Jay ka di laptop na. Jay Facebook na. Kasta ka de, kagawad. Tigayam amom katag Facebook latan ni chairman. Unmat. Nabayagan nga abuswan ni chairman dagiti ka barangayan. Manipod nagatang na di laptop na. Rinibon ti bagbaga na apren na. Nay, kagawad. Agparbeng ka. Di mo amaw ti sasawam. Apay, tika di pinaadwan iti gayam iti Facebook dita ti paglayngan nan. No apay kit di anatudyo matlat dagitoy atat tao. Kundi umay agdalos no adda pa kaamo abayan niyan. Idinto ta, zero support mat ni chairman. Ay, nay. Apo, kabaranggayan! Isang tingi pa, iti ararabida niyo, tao may kabek merenda. Ay, wow! Merienda tayo At kantay pinadeliver papansit palabok ng soft drinks. Wow! Oo. Puto kag bibingka. Nanggagbo kagawad. Biga. Dayta ni chairman. Kunam kita nga wan suportana. Babay, nitinak, panagtugtugaw. Amang dumdumog, mang mulmulaga, titi laptop ka. Nakabukila iti organisasyon mi itip pasing opisyal ti kamkamang na. Ket baldigay, ado kamay nakamkamang. Denggeman kagawad. FB kano. Facebook. Ditakan anak kapu iti tilaklakayudanan anasam kit din iti pagesman lakumadag iti agtutubo. Denggam ti bagbaga ni chairman kagawad sipngat. Kasbili ni chairman, siyak man ti mga announce iti karuna na kayat ng ibaga kada kayo ita. Wasla assembly meeting mo larito yun. Dandani amin tayo sa mata bumarangay kat present ita. Kaya't nga ipakamo ni Apo Chairman, ananam ay tayo ito aminin iti barangay. Saan tayo ito na marigatan, ngagsaksakdo iti aramaton tayo danom. Gapo, baban ti tulong, nagiti gagayim na iti FB, wano nagitay naayat, akam-kamang iti binukal na nga organisasyon iti Facebook. Dumanon ton, kanang iti babalay tayo iti gripo. Malipod, iti maarami na dakkalatangke, iti surong, ti dakkalakaraya. Wen, kagawad sipnget. Amo, padpadaksin na ka dagito'y kabaranggayan. Ngem, nagbidot ka. Gapot na babaan to'y laptop ko, nang lukata kiti Facebook account ko. Kat nakabukila kiti grupo. Nga iso ita ti tumulong ka dadaya. What can you say, kagawad? FB account. FB account. Maya, makatulong mo't kat, no? Ay, maya ta. Laptop ni katugangak tinatag-tagainap ka.